ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasa ti seryeta yo ita alawas ana pauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Yaya, ayan ti uniform ko. Apay nga awan iji cabinet ko. Saan kan sama ta naglaba? At dala ang ijay cabinet mo, dagiti uniform mo, Dorina. Sa pulong anaimbag. Anya, naglaing ka mo na katulong? Hoy, tapnam mo. Jack kayat ti mabannog. Iso at jack kayat asapulan ti kawas ko. Ala, ingka sapulan ti uniform ko, itamat laang. Sige nga, Rod, Dorina. Mabiit laang tamapan ko sa pulan ti kawas mo. Amangan numala daw ka manan, ijay pagadalan nyo. Hoy! Awan bibiyang mo nga uray maladawak ijay school mi. Gaputa katulong ka laang. Ala, aglisi ka di tagdalan ko. Una yan ni Dorina. Nagalas ti kasjay nga ugali na. Ay, inak man la sa pula ng ti uniforme na. Amangan numala daw manan iti pagadalan da. Apay manan anak ko na starupam, Dorina. Adda ka di manan saan mo anagustuhan? Kasano? Masurunak iti dayja katulong mi. Ay, bigat ang masurunak ken kwa na. Jak pa na mo. Nadagsan ti darak ken kwa na. Ay, di pa'y lakot ngamin papanawan damami kan daddy iji balay. Tapno jakon makikita. Anya? Apay ngamin. Ada ka di madi nga inaramid kan ni nanadali? Awan madkit di. Ngamjak kaya ta makikita ti rupa na. Kasuron ko unay. Ay na, Dorina. Saan ka kumangag kasta-kasta? No awan matgayam madi nga aramidan kan ni nanadali. Di mo nga rod pakpakitaan iti saan anasayaat. Madi ti kasta, friend. Anya? Taday jay ka di akatulong ti kanunungam, ha, Charis? Saan akasta, friend? Ngam ibagbagak laang ti biddot mo. Ngam, ala, saan kan ngagmisuot? Sumragtakit din di ta classroom tayo. Mangrugin ti klase tayo. Mabalin ka diti umabay kan ka, Dorina? Anya? Apay nga umabay ka payla kanyak? Naglawaan matita bangir alamisaan? Ay, anya ka di, Dorina? Awan matdakas na no umabay kan ka. Ay, sige lang, Daniel. Agtugaw ka di tantag sa sango tayo amangal daw. Agyaman ak, Charis. Ala, da kayo latan ti mangan. Awanan ganas ko amangan. Agtugaw ka kit din. Agigiddan tayo amangal daw tapno naragragsak matlaang. Saan na bale? Agkakaadalan tayo mat. Saan ka di? At iti meriendam, Dorina. Idisuklatan dito lamisaan. Juan, ala, idi somon tapanawan na kun dito ay. Diyak kaya't amakit-kita ti panagrup-rupam. Anya, Dorina. Anya ka di launay ti panggurguraam kanyak. Awan matdakas ngar aramid akan ka iti panagkunak. Basta, masurunak ang makakit-kita iti panagrup-rupam. Iso apanawan na kun ditoy. Pasensya kan, Dorina. Sige nga rod, panawan kan ditoy. Ayaban naklata no adnam asapol mo. Nagadupay lang nga ibagbagam. Darasam ti pumanaw. Gaputam madadaan lang ti aldaw ko no makikita ka. Dorina, iha. Mabalinta ka diti agsarita. Adda na patag na ibagakan ka. Anya day jay, mami? Ibagayon, gaputat dapay homework ko. Pudno ka di, apinabain naman ni Yayam adali itay. Anya? Apay, nagipulong ka di manin dayjay ababaunan kada kayo, mami? Saanan ang masapol nga agipulong kanya? Tada nang idanon kanya kitikas jay nga inaramid mo. Mami. Apay, anya ka di launay ti pagkaskasta mo, anak ko. Saan anasaya at tikas di atratum kankwana? Saan ka apinadakkel akasta? Isa pa nga asim tabalbaliwam ti kasta agalad mo. Pasensya kayon, mami. Bayan nyo,
Baliwa kon ti madi at trato kaniyaya dali. Rumbang lang. Gaputa iso tinangay-aywan kada kayo kani ading mo adyan. Sipod babasit kayo. Dakkel ti utang tayo ana imbaga nakam kankwana. Tandaanam ko madayta, Dorina, iha. Wan, mami? Dina, kinasaritam ka din ni Dorina may papanitima di atrato na kinidali ababaunin tayo. Wan amado, nagsarita kamin itay. Kat nagkarimot si anak tabalbaliwan ng timadi at trato na kaniyaya na adali. Nasaya at nga rod no kasta. Saan na nasaya ti kasdi nga ugali ti anak ta? Iso amasapo la baliwan na. Rumbang laang. Kan saan kumatlaang nga kayat at umanor asaan anasaya at ni Dorina nga inauna nga anak ta. Ne, sa dino ti papanam, Dorina. Rabiin, gamapay arumwar ka pay laang. Awan bibiyang mo. Ita, ad-addan akagura ka. Gapukan ka, inong tanak ni mami. Ad-adda pa'y akagura ka, gaputan nagipulong ka kinkwana. Anya ka din daytang ay bagbagam, Dorina. Sa anak mo't nagipulong kin ni mamim. Jak amuno asino tinangibagakan kwa na kadagiti mapaspasamak ditoy. Ngamsaan ko nga impulong. Patyan na ko. Huston! Jak kayat adenggan ti anyaman nga ibagam? Agyaman na, Charis. Talaga agayim ka. Imay ka adagos, itay inawagan ka. Madanaganak ngamin kan ka. Kung namat adakkel ka na dagsan ti parikot mo. Anya ka ni dayta? Apay nga uray rabrabiin kat trimor ka pay laang. Masurunak ngamin ka ni mami. Saan ko laakayat nga ipadlaw? Dayjay kit din ababaunan laang ti sakit na. Apay, anya kami tinapasamak. Inapam ka di manan ni nanadali. Iso nga inungtan na ka? Wan, kat nagipulong dayjay ababaunan ka ni mami. Kat siya ti inungtan ni mami. Buisit kon. Mas napatpatag samot dan dayjay akatulong ngam iti siyak mismo nga anak da. Apay nga minakanayon mo pagpupudutan ti katulong nyo. Nasingpat saan ka di? Basta, nadagsan ti darak iti dayjay ang katulong. Janice, bayampay lang day ta abanak. Sige, aginom takit di. Tapno malipatak ti parikot ko. Anya? Ay pangaasim, friend, ha? Di ka manan agbartag. Amangan kit din umay sagmak ka no masubra man ti aginom iti arak. Madam Dina, rimor ni Dorina asaan ang nagpakpakada. Ang mga nadadaka sa mapasamag kankwana. Nang runa katrabiin. Baybay ang pailaang ni Dorina. Nalabit ang nasakit tinakam na kanyak, isokas jay. Bayam, tapno saan amarwam. Jak kayat ti kinatangkan ti ulo na. Tangsitan nakakit din. Gapo ka no tamay sakalaang akatulong. Madam. Di ka madanagan. Saan ang maisagmak ni Dorina? Apay akas lang madanagan kayo, papa. Anya ti parikutyo. Rimuar ti kabsat mo, ket rabiin. Madanaganak, gaputa mga no adadakas ang mapasamag kankwana. Ay, talaga anatangkan ti ulo na. Ay, sapay kumaa, taawan dakas ang mapasamakan kwa na, daddy. Nuapay mo't ngamin akas jay ti ugali ti kapsat ko. Saan nga imala kada kayo kan ni mama anak an anos? Basta saan mo atultuladan ti kasdi nga ugali ti kapsat mo, ha? Daddy, namnamaan nyo dayta. Sa anak at tumulad kan kwa na, asakit ti ulo yo. Nagmayat ka ginom iti ara. Saan ka di, Charis? Agyaman na, gaputadda kalata akad kadwa. Agpaghayam ta, Dorina. Isungadak ita. Gamsaan akayat asawanday ta nga ayunak ti panagbartek mo. Umay kakit din, agawid ta. Amangan numadandanagan ng ti pamilyam kan ka. Anya? Saan da madanagan kanya?
Gaputa sa andak nga ipatpatag. At adda na patpatag ka na kwa, daray di akatulong, ngam iti siyak nga anak da. At to iti kaldo, Dorina. Agigup ka iti sabaw, tapno makaginawa ka. Idi sumlat ta ditan kat panawan na kun dito eh. Kagurkura ka. Gapukan ka. Inong tanak ni mami. Anya, ngam apay meten apabasulan nak. Awan met madingar aramitek. Saan dalang amin akayat akas jet ipakpakitam kanyak. Iso abi nagbagaan da ka. Pangaasim ko maamot, Dorina. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo? Gaputa saan anasaya at tikasta. Talaga ang nagpuskol mo, di pa nagrup-rupa man niya. Apay ko ma, abagbagaan na. Idinto ta katulong kalaang, aber? Gaputa napatag kayon kanyak ngagkapsat. Siyak tinangaw-awir kada kayo, sipod babasit kayo. Adula amin nga ibagbagam. Panawan nakit din dito eh. Sakbay nga ibuyat ko kan kaday ta inyag mo asabaw. Anya, Alaka manang Dorina. Pinagsasawamot man ni Yaya Dali. Apay ka di akasta ka. Awan mo't madingar aramidin na kan ka. Ngam nagubsang tipan na kilangan mo kan kuana. Uray ka di sika. Kat day jay akatulong ti isakit mo. Gaputa si kati makita nga adabidot na, manang. Anya? Sige lang. Pag may saan dakon. Dakas latta ti pa nagkit-kita yung kanyak. Sige, ingka nagipulong kada mami kan dani. Total, kastamat ti pagalistuam ti agipulong. Dali, mabalin ka di nga itimplaan nak pa itigatas, sakbay amaturog ka. mabalin, madam. Mabiit laeng. Apay na kita nagdadakkel abag. Sa dino ti papanam. Dali, pangaasim tasong batan na. Kayat mo ka din ti pumanaw? Iso anak ka-impake kan? Anya ka din day taasaludsud yu, madam. Dalusak laeng ti closet ko. Iso nga inruar ko amin na kawas ko. Apay ko maapumanawak. Idinto ta nagsaya at kayo nga agasawa kanya. Ha? Ay, kastagayam. Kung naklakit din no panawan na kamin, gapo itinagmadi nga ugali ni Dorina nga anak ko. Maano saktikas day nga ugali na, madam. Iso adi kay madanagan. Sa anak to apumanaw dito yung mansyon nyo. Gapo ta nakasaysaya at kayo kanyak nga agasawa. Ken maysa, dakkel unay ti utang ko anaimbag anakam kada kayo. Arig na utang ko tibiyag ko kada kayo, madam. Ha? Ay mabiit laeng, madam. Itimplaan kayo iti gatas. Tapno alalisto kayo ang makaturo. Naimbag abigat mo. Best friend dyan. Nagwapo ka itang agsapa. Ha? Nagmayat pa iti isam mo. Kastamot Daniel. Ngam, una yun. Pati rayukan naksamanan. Di kagdanag. Ilibre ka inton madamdama ijay kantin. Ha? Day taman ti kayat ko kan ka, best friend. Saan ka naimot? Angam puwera angaw. Ha? Talagamat ang nagpintas ti isam mo. Sana kasi ijay kabsat mo. Amasilwan ti subsub na. Ha? Ala ka nga, Daniel. Ha? Di ka di man ang Dorina, di pang pangagam? Saan mo, Charis? Ngam no matamaan. Ay ket, awan mabalin ko. Apay asyak manin ti nakita, Daniel? Ha? Apay, awan la ka din ti sabali sotilam na di siya. Dorina, pangaasim. Saan ka kumamana na makiapa? Umay kakit din. Pumanaw tan dito eh. Pangasim ko manang Dorina. Di ka kumamot makiapa dito school. Apay kumaadenggan ka dyan. Idinto tawan matla ang panangisakit mo kanyak. Iso apay pa'y anak latan. Ikak iti pagnakman day ti kaadalam abastos. Yeah! Apay nga hindi gusto mo kanyak ti pulbos mo. Agyaman ka ta babae ka, Dorina. Tano saan? Amangan no tinutupan kan. Kat!
Anya ko man babae ak? Saan ka kabutang? Nga oray lalaki ka. Pangaasiyo, sumardeng kayon. Amangan magpapada tayo amadaksan, no kastalaang. Ay, awan bibiyang ko. Basta jak kaya ti mapaspasagidan. Saan ka matapas-pasagidan ah? Pangasiyo, sumardang kayon. Mami, Ala, agtugaw ka Dorina. Kaya't da ka ang makasarita ka ni Dadin. Ita, sungbatam amin asaludsuden miken ka. kaya't konti agina na, Daddy. Pangasiyo, inna ko ni Giselad ko. Awan tumutla ang tikaus-us kan ti pagsasaritaan tayo. Kaya't mo ka dita pagsardengan ta kan nga agadal. Katagyan kalatan dito'y balay, ha? Amado, Baybay anak laeng di na. Agbalbalinen na bastos daytoy nga ubing. Iso masapol amatubngar ti madi nga ugalin. pangasim, Amado. Agkalma ka laeng. Pakawanin dak, Daddy. Mami, sa anak tan amakiap-apay di pagadalan. Rumbeng laeng. Tanu ulitem pay ti inuubing nga aramid mo. Pagsardengan da kan nga agadal. Ikarik, Daddy. Saan na maulit? Saan ko mga agsaksakit tinakam mo kada kami iha? Ar-aramidan mi daytoy, tapno saan ka maisagmak? Kasanun no makik out ka di pagadalan nyo? Kayat mo ka di ang mapasamak ti kasta? Saan, Mami? Sorry talaga. Saan tun ang maulit? Yaya Dali, apay nga agsirsirip kayo lang ditoy. Umasidag kayo ay diyan damami. Saan dyan? Seryoso ti pagsasaritaan na. Kit-kita aglaang ti itsura ni Dorina. Apayapin mo siyaw ti langana. Ha? Tumartaraigid matdagiti luwam, yaya. Maasyanak lang amin iti kabsat mo. Sige, panawan ka pa dito ya. Agluto akon iti pangmalman tayo. Nakakaasimat ni Dorina. No apay ngami nakasjay matan ti ugali na. Masyanak itilangan ni Dorina itay, Amado. Madlaw akabutang naka. Rumbeng laeng. Gapo tay paypaysok ti mang pasardeng kenkwa nga agadal. Nusan nga agnakam. Amado, Masapul amatubngar ti madi nga ugali na. Gapo ta amangan no isuntumot laeng ti pakaysagmakan na. sapay ko mga rod. Tapagnak man ng tikas di pasamak. Kat saan nanton nga ulitan ti makiapa. Sapay la kumatakasta. Mala, ikakitain no nakaluto ni Dali iti pangrabian tayo. Mabisina kon. Mabitla nga rod. Inakitaan no nakaluto nga agpayson. At iti Diyos, Madam Alma. Uminom kayo kabayatan ti panangururay yukin ni Madam Dina. Agyaman ak, Dali. Nagdaga ang ngamin ti panahon ita. Mayat ti uminom itinalamis. Huwag, Madam. Sige nga rod, panawan kayo pa'y ditoy. Urayin nyo latan ni Madam Dina dito'y salas. Sige laeng, Dali. Amok nga adu pa'y dagitinasken nga aramida. At iti meriendayo, Madam. Idisok dito'y lamisaan. Agyaman kami, Dali. Sige nga rod, Madam. Panawan kayo pa'y ditoy. Ayabandak tulatan no adda kasapulan nyo. Sige. Talaga anagagat ken naanos dahi nakatulong yo, Dina. Sana pimmambanaw. Wen nga rod, Mare. Dakkel agin awa kada kami. Gaputa iso ti pagtaltal kanmi nga agasawa. Nang runa iti panangaywan kadagiti ubing. Ken talaga nga imbilang namutan nga anak dagiti anak yo. Wen, ket dayta ti pagyamyamanak unay. Gaputa talaga ang mapagtalkan kan mapangnamnamaan ni Dali. Ay, huwag kaya, Mare. Matuloy ka diti meeting tayo intun umay a Domingo. Awan, Mare.
Iso day ti ginagarak. Umay ko ibagakan ka, tapno saan mo amalipatan. Agyaman ak nga rod no kasta, Mare Alma. Agkita tanto lang nga rodon ijay. Sapay la ko tamaka-close deal tayo manen kadagiti kliyente tayo. Wen nga rod. Ngamno ita, saan ta pa'y la panunutan day ta abanag. Agrubwat ka, taintakit di agpasyar. Sana bale, day off tamat ita. O sige nga rod, urayan na kon, Mare. Yaya, Dali, nakitak arimwar da mamakat ti kayam na. Iso nga aramidak ti kayat kong aramidan. Dagita dagiti kawas ko. Ilabam amin dagita. Gaputa usarak inton bigat. Darasam! Dorina, apaya masapul nga ipurwak mo kanyak dagiti kawas mo. Mabalin mo mo't nga iyawat latan kanyak. Di kan sumana oh. Ilabam kit din dagita. Apay, adda reklamom? Uwan. Sige, ilabakon dagiti kawas mo. Di ka madanagan. Saan ang agrekreklamo? Saan kunton nga aramidan? Gaputa awan karbangak. Talaga nga awan karbangam nga agreklamo. Gaputa babaunan da ka lang. Apay nga ta nagdagsan tirik na ni Dorina kanya. Awan mater aramida ka na kasi ti panangkuna. Yaya, Dali. Ha? Agsang sangit ka? Ay, Nabannog ka ka din? Nabannog kang agtrab-trabaho. Aginana ka? ay saan dyan? Saan ka nabannog? Ay, gayam. Apay nga inasit kanak. Adda ka di iparamid mo kanyak. Awan, Yaya. Nakita ka ngamin nga agsang sangit ka. Isungay nasitgan ka. Ay na, di naklatan ikaskaso, Barok. Uwan, nalabit abannog ko laang. Iso akla at na nagsakit ti ulok. Di ka madanagan. Aginanaak inton malpas dagiti trabaho. Anya, pudno ka ti dayta, dyan? Inaramid manen ti kabsat mo ti dimi kayat kanidadiyo? Mami. Masapul a kasarita yun ni Manang Dorina. Masapul a baliwan na tikas diyang ugali na. Wan, dyan iho. Di mi kayat nga dasaan tayo a pagkikinaawatan ditoy. Gaputa saanan asabsabali ni Yayayo Adali. Imbilang na kayo matan kas pamilyana. Amok dayta, Mami. Ni Manang Dorina Isu ti pangibagaan yu iti dayta. Talaga nga ibagak dayta iti kabsat mo. Saanan anasaya at tikas jay nga aramiden na. Rabiin, Dorina. Agawit takit din. Diyak pa'y kaya ti agawit, Charis. Dito'y tapay langas, to ba? Uminom takit di. Agbartak ta. Saan kumakas na ti aramidang friend? Ipakitang kit di anasaya at ka. Tapno saan da ka nga ungtan. Umay kan, agawit kan. Itulod ka ni Jabalayo. Saan? Diyak kaya? No di na kayat akadwaan dito. Syaklatan. Kat basol mo no adadakas sa mapasama kanyak dito ay. Anya? Ay, unay kan, Dorina. Basta, iawid kan. Itulod kan, ijabalayo. Mami, awan ka di pa'y ni Manang Dorina? Awan kanupay nga rod kuna ni Yayayo Adali. Ay, madanda na kanak. Amang ano marabyan manan nga agawid. Kat makasalaw iti managdakdak sa tao. Sapay babae kat nga rod. No apay mat ngamin nga awan dengdenggan ni Manang. Kanayon na akuntraan no adda maibagakan kwa na. Asino nga iti immalaan na, Mami? Ay na, iho. Jack amuno asino ti immalaan di kabsat mo. Agpada kami mo't anasingpot ka ni Daddy, oh. Ay, mabitaan. Padasak nga awagan ti cellphone na. Barang sungbatan na. Kayat ko pa iti aginom iti anak. Kayat ko pa iti uminom! Apay aya nagbartak ka iha. Anya ka nila unay ti pagkaskastaam. Charis, agsumblita iti bar. Kayat ko pa iti uminom. Pasensya kayon, Auntie Dina.
Diyak nalapdan ti panagbartek ni Dorina. Iso nga intulod kon dito'y balayo. Madanaganak ngamin para kan kuana. Awan basol mo balasan ko. Agyaman agpaikit di. Gaputa intulod mo ti anak ko. Diyan, umay ka man, iho. Tulungan nak amang isarak iti kabsat mo, iji silid na. Charis, agsupli tayo jay ba? Kaya't ko pa iti aginom. Pasensya kayon, Auntie Dina. Diyak nalapdan ti panagbartek ni Dorina. Iso nga intulod kon dito'y balayo. Madanaganak ngamin para kan kuana. Awan basol mo balasan ko. Agyaman nagpaikit di. Gaputa intulod mo ti anak ko diti balay. Diyan, iho. Umay ka. Tulungan nak amang isarak iti kabsat mo, iji silid na. Good, mami. Umay kan manang Dorina. Kumpot ka kanyak. Asibayan ka. Tapno saan ka matumba. Kaya't ko pa iti uminom. Nasakit, inak. Kam ko kani daddy. Saanak na ipatpatag. Saan apod no dayta? Ipatpatag na ka ni daddy. Saan na lang amin nakayat nga agbalin ang miserable ti biyag mo? Iso nga isursuro da kay tinasayaat. Alam, aginanakan, agsasarita tayong tulaangan inton saan kan anabartek. Anya nga tati aramiden ta iti daydi at tao. Kasano a disiplinaan, ket awan mat dengdenggen na apamagbaga. Saan talata sardayan abagbagaan, amado? Patsak magbaliw tumutlaang ti anak ta. Kaasimat no sumuko ta amang koreher kan kuana. Ngaman niya nga ro tirumbang nga ramiden ta. Wenno, ipantalaangan ni di Amerika, tabarang agnakam numayadayo kada tayo. Ha? Panagkunam ka di kat dayta tinasayaat nga aramiden ta? Anya ti amu tayo. Amangan met no dayta ti pagnakman ni Dorina. Ipalubos nga ta ni Dali, nga yadayuta dito'y Pilipinas ni Dorina? Panagkunaket kayat na, nang runa no ipalawag mo ken kwa na ti rason, no apay nga aramiden ta dayta. Sige nga rod. Padasan ta kasarita ni Dorina, maipapan iti daytoy. Unay magtantikas to'y. Nagsakit ti ulok. At iti kapem, Dorina. Agkape ka. Tapno maikat ti hangover mo. Idasaran ka iti kanom inton madamdama. Siga manen? Awan laka din ti sabali a rupa makitak ita. No di sika? Pasensya kan. Sisyak mo't lang amin akatulong yo. Malaksid ano kayat mo apumanaw akon. Kat si kanton ti makaam mo amang isagana kadagiti amin akasapulam. Anya? Apay, panagkunam ka di kat si kalaang ti mabalin akatulong mi ditoy? Adupay dagiti masapulan ang nasaysaya at nga adayo ngam iti sika. Ala, adaywan na kun ditoy. Numabalbalin, jakon kayat ang makita ti panagrupropam. Nagsakit mo ti panagsasaom, Dorina. Ngumala, pumanaw aklaang ano day tati pakaragsakam. Talaga? Nagbayagan ngay? Itanti ipapanaw mo? Saan ka alapdan no day tati ipagarup mo? Talaga kadyadi mo mapaliwan ti kastanga ugaling, Dorina. Daddy, ada kayo gayam dita? Nangeg ko ti panagsasaom kinidali. Apay ka ti anagdagsan tirik nam kiniyaya madali. Anya ti basol na kan ka, ha? Sir Amado, saan yun nga ungtan ni Dorina? Talaga siguro asan anaragsak no daak dito'y balayo. Iso anasaysaya at laangan no pumanawak. Tapno agtalnan ti panunot na. Masikuran siguro ang makakitkita kanyak. Iso akasta. Saan, Dali? Saan ka pumanaw? Saan na ni Dorina timang papanaw ken ka dito'y balay? Gaputan na suruken na talupulo atawan ti panagserbim kada kami. Anya? Talaga gayam anapatpatagday ta ababaunan ngam iti siyak, Daddy. No kastamot laang,
Pumanaw akong dito'y balay, itamot lang. Sana na masapula pumanaw ka, Dorina. Urayam laangan ti ipapan mo iti Amerika. Anya? Ipandak iti Amerika, Daddy? Husto tinangig mo. Ipanda ka ni iti Amerika, kat ijay kan nga agadal. Anya? Nga maapay. Amoyo ka din o kayat ko timapan ijay mo no saan? Kayat mo man wano saan, masapol nga agtungpal ka iti kayat mi ang mapasamak. Mapan ka pay lang iti Amerika, tabarang maamiris mo dagiti biddot nga aramidam. Anya? Day takat ti madi kada kayo. Kanayon na da kayo ti masursurot. Diyo pa'y damagan, no anya ti marikriknak. Mapan ka pay lang iti Amerika, tapno agnakim ka. Talaga asandak nga ipatpatag. Napatpatag ka da kayo daytoy akatulong nga may ti siyak. Di mo iraman ni Yaya madali iti daytoy asaritaan. Agnakem kan, tapno saan ka akanayon a maungungtan, Dorina. Diyak kaya ti mapaniji Amerika. Agtalawak dito balay. No ipilit yu ti kayat yu, Daddy. Dina, apay akalat nga inawis nak dito'y restaurant. Adda ka di pariko? Adda, Mare. Pagparparikutan mi una yan ni Dorina nga anak ko. Saanan adumdumgag iti pang magbaga. Sapay ka na yun ani dali ti pagpupudutan na. Anya? Apay matakas ta? Saan mi amaawatan ti ugali ni Dorina itamare? Kasla nagrigat mo ta na makaawat. Natangkan una yan ti ulo na. Disiplinaan nyo Dosaan nyo mat, uray maminsan laan. Mabutang kami ngamihin. Kasano nagtalaw kat saanan nga agsubli. Sigurado asaan ang maawat ti konsensya. No kasta bilang ti mapasamak. Kat, anya nga rod ti plano yung aramidan. Baybay anyo kadilatan, akas jay ti aramidan na. Saan, Mare Alma? Plano mi nga agasawa nga ipanlaangan ni Dorina iti Amerika. Barang makapagpanunot iti nasaya, numayadayo kada kami. Panagkunak, Mare, saan aday ta ti solusyon? Amangan no ad-adda ako maro, ti madi nga ugali na no kasta ti aramidan nyo. Panagkunak, nasaysaya at no dito'y laptad. Tapno makita yu, no anya dagiti aramidan na. Agyaman ak, Mare. Bayam ta ibagak ti opinyon mo kani Amado. Pagsaritaan minto manan daytoy abanag. Agyaman na, Yaya Dali. Ay na, nagbanglo. Kan, ay na, nadalos manan dagiti uniformek. Awan anyaman na, Barok. Katagyaman na gaputa magustuam ti pannakalabad agiti kaus mo. Katun Yaya. Talagamot ngamin anadalos ti panaglablabam. Rumbang laeng anadalos. Gaputa susweldoan dakmet. Aramidak dagiti pagrebengak. Tasaan kat amasango dagiti dadakkelyo. Malakit din, alaamon ti balon mo tamapankan. Amangan numala daw ka. Agur-ura yun ti driver yu ijay garahe. Unyaya, kat ulitak ti agyaman kada kayo. Gapu iti kinasaya at yu kada kami. Dali, nalpas mo ka din dagiti aramidam. Mabalinta ka diti agsarita? Ay, uwan, madam. Anya ka diti ibagayo, ay mabitla ang tamangisagan ak iti Diyos a pagpalamiis tayo. Sige laeng. Adtoy, madam. Agyaman nak, Dali. Ay, nabang-aran nakpay nga iminom iti nalamiis. Anya di ko na yung nga ibagayo, madam. Kaya't kakasarita, maipapan iti mapaspasamak itak ni Dorina. Anya ka diti maibagam, maipapan iti dayjay. Anya ti kayat mo nga aramidan.
kayat mo kadin nga. Saan, madam? Amang ano ad-adda aguraan nak, numaamon na ti maipapahan iti dayta. Adda kada kayo ti pangadeng. Aramiden nyo ti amuyo ang makapasaya at kankwana. Gaputada kayo ti dadakkel na. Sigurado ka? Wan, madam. Amok nga ipatpatag yun ni Dorina. Kat makapasaya at kankwana ti anyaman nga aramiden nyo. Agyaman ak nga rod no kasta, Dali. Talaga ang nagsaya at katao. Sapay la kuma, tagbaliwan ti madiagalad ni Dorina. Patya ka mapasamak to dayta, madam. Saan tayo latta asardengan abagbagaan? Barang dumteng tumot laeng dayta. Wan, Dali. Agtitinulong tayo amang bagbagakan kwa na. Tapno mabaliwan na timadi nga ugali na. Jan! Jan! Umasidag ka man ditoy! Apay ka di manang. Anya ti bagam? Bagkatam dagiti ginatgatang ko diti kotse. Kat isarag mo ijay seled ko. Darasam. Anya? Ngam, apay asyak manang. At damot dagiti babaunan tayo Kan may sa, at dapay ngamin araramidak. Project Media School. Isamsambot ko dayjay. Ang reklamo ka kadi, ha? Kayat mo tatong paen ka manan? Ha? Sige nga rod manang. Aramido kong ti ibagbagam. Basta saan ka manan nga agungat. Kasta ti kayat ko. Bumawi akan ka. Gaputak ka na yun dak nga ong tandamami kan dadi. Ha? Ala, dara sumapagkatan dagiti ginatgatang ko. Apay pinagbagkat mo ti kabsat mo kadagiti ginatgatang mo, Dorina. Amumat nga dararamidan na. At daak mat amang bagkat. Apay, nalalaing ka kadingam iti siya? Ha? Si kakadi ti amo iti dayto apagtaengan, ha? Ay isaan, Dorina. Awanan ti adupay asao. Di nakpakibiyangan iti kayat kong aramidan. Gaputa katulong kalaang. Nawatam! Pasensya kan, Dorina. Sige, panawan ka pa'y ditoy. Una yun, di kasya apa nagsasaon ni Dorina. Ibaga na latta ti kayat na nga ibaga. Nga uray makapasakit itirik na. Good morning, Dorina. Mayatiisa mo, Apay, napagustuhan ka di manan ti kayat mo? Maragsa ka naglaang. Tauray ka na yun nakamaungtan kadamami kan dadi. Maaramid ko man ti kayat ko iti kabsat ko. Kastamot din iti dahi bakit dali. Agin lalaing. Anya? Kat, anya manan ti inaramid mo, Aber? Basta, ado ti impaaramid ko kadakwada. Kat, pakaragsakak dayta. Ay na, Dorina, di ka maaawatan. Imbis kit di nga concentrate ka iti panagadal mo. Saan mat? Tadagitamat bambanag nga awan serserbi na ti pagtaktaktakam. Kat, dayto nga ro ti pakaragsakak. Isu nga aramidak lata ti kayat ko nga aramidan. Gaputawan matla ang ti maaramidan da. Ay, hijak mo kan ka, Dorina. Umay kakit din. Sumragtan iti sumaruno a klase tayo tapno santa maladaw. Hello kada kayo adwa, Charis, Dorina. Naka-order kayo kadin? Apay nga da ka manan ditoy, Daniel. Kan may sa, anya ko matibibiyang mo na naka-order kami no saan pa'y. Anya ka di Dorina. Apay ka di madan asupsup na daap ni Daniel. Awan mo't madingar aramidan na kan ka Jak ngamin kayat nga umasidag ka data. Nagalas ti ropa na, idinto ta nagpipintas ta. Sumardeng kan. Saan ka kumamang rugi iti riribok? Ay, kwa Daniel. Nalpasan na naka-order kami. Ur-urayan milangan. Da kayo ngay ka ni Jan? Napanpay lang nag-order ni Jan iti makan. Angem, mabalin ka di, adito'y kami nangagtugaw. Uray, tawan mat kaabay yo. Ado ti mabalin nyo apagyanan ditoy. Yung pangasiyo. Saan adito'y ayan mi? Alang rod, mangsapulaklangan iti sabali alamisaan. Ang mga no sabwagan nakmanan iti pulbos. Mita!
Nagkalma ka kuman, Dorina. Baybay amon a pumanaw ni Daniel. No talaga asaan mo akayat a makisango ka data. Kumusta ti panagadalyo adwa, Jan, Dorina? Saan kayo ka di amarigatan? Ha? Kwa, mami, saan? Naglaingak to pa ija school. Sa anak mo't kid di amarigatan, mami, daddy. Kabaalak, ang auresan asyak ti kalaingan ija school mi. Saan mo tamasapula si katikalaingan ni Eskulyo, iho? Tinapatag, kat makasurusuro ka itinasayaat. Anya? Pasagidan dak ka di manin, daddy? Dorina, iha. Saan akas na ti kayat asaon ni daddy, iti daytaan na ibagana, iti kabsat mo? Mangan tayo pa'y. Kalpasan na. Agsasarita tayo, Dorina. Adda kayat mi nga ibaga kinimamim. Agtugaw ka, Dorina. Mabayag ka di pa nagsarita tayo, daddy, mami. Makaturturo kak ngaminan. Saan ka nga agbali na bastos? Agtugaw ka. Wan mat ngamin iha. Agtugaw ka pa'y, tadanggam dagiti ibagami ka ni daddy. Nakatugaw ako, mami. Ibaga yun, no? Anya ti kayat yung nga ibaga. Ulitak nga ibaga. Kayat mi, ngagnait ka pa'y langit ya Amerika. Ijay kan nga agadal. Anya? Talaga ka di nga ipilit yun dayta, daddy? Jak kayat ti mapanijay. Jak kayat ti mayadayo kata kayo. Ngamday ta ti pangadang mi ka ni daddy iha. San abale? Agsubli kanto ditoy no kayat mo. Basta ijay ka nga agadal. Adamot ijay da uncle mo adonato. Patsyak asaan da ka baybayan. Sikapay laang ti agnaed iti balay tayo ijay. Nukumatasan na natangken ti ulom. Adayo ko mapanunot mi kinimamim ti mangipanken ka ija Amerika. Talaga asandak nga ipatpatag. Dorina! Agsubli ka ditoy! Kasarsarita na kapailang! Baybay ang pailaang amado. Nalabit ang maawatan ng tumatlaang tirasunta. No apay nga aramidan tati kastoy. Nangagkuti pa nagsasarita yu kada Dorina, madam. Dali. Madanaganak. Amangan kit dimot no pumanaw no pilitan yu amapan ijay Amerika. Saan mo't siguro? Sapay la kuma. Tamaawatan na tirasun mi. No apay akayat mi nga ipan ijay Amerika. Anya din baga ni Sir Galvez kan ka? Apay a pinaayaban na ka? Charis, jak dinamnama da itoy. Oh, apay ka di akas na tilangham. Kasla mariribukan ka. Friend, mananaganak. Ad-ad na nakaungat-nak da daddy kan mami. Apay ka di. Ibagam ko makanyak no niya ti parikot. Saan naggayam ang makapagturpo iti high school? Gaputa ado dagiti back subject ko. Anya? Saan ka makaturpos? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Ampon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.